Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua guys? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Di segmen ini Bang Robert CV akan menjual satu unit rumah dengan spesifikasi sebagai berikut. Dijual satu unit rumah lokasi Lampeneret, Banda Aceh, seharga 1,5 miliar rupiah. Bila berminat, hubungi Bang Robert CV. Bang Robert CV katakan sekali lagi, dijual satu unit rumah lokasi Lampeneret, Banda Aceh, seharga 1,5 miliar rupiah. Bila berminat, hubungi Bang Robert CV. For sale is a house in Lampeneret, Banda Aceh for 1.5 billion rupiah. If you are interested, Bang Robert CV. Bang Robert CV, say one more time. For sale is a house in Lampeneret, Banda Aceh for 1.5 billion rupiah. If you are interested, Bang Robert CV. Dan kita saksikan video klip Bang Robert CV guys. Seperti apa video klipnya guys? Check it out. Di saat cinta harus memilih
Dan sampai jumpa di episode selanjutnya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.